Yes, reka nongere mbasuze rero mbifuriza ibihe byiza cyane kandi mbifuriza umugoroba mwiza amurereye hose mu bice bigiye bitandukanye twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza. Twongeye twagarutse mu makuru akomeye cyane ni update rwose ziri joro. Ni amakuru akomeye cyane navuga yuko agiye gusoza ayiriwe avugwa kuri uyu munsi wo ku cyumweru tariki ya 7 y'ukwezi kwa 4 umwaka w'ibihumbi 2024. Ndi kumwe na mugenzi wanjye bwana Alexi. Uyu munsi wowe gahunda zigendanye no kwibuka wazitangiye gute, waruri ahagana he, igikorwa wowe wagitangiriye ahagana he? Yego kubera byabereye ku mudugudu Emile ariko mwiriwe Turabasuje n'abakunzi bacu twizere ko bameze neza. Yego byabereye ku mudugudu kuko twatangiye tubipanga ejo ku mugoroba niba twari kumwe n'abandi tubipanga mu gitondo buracyari ku cyumweru byari mu mutwe tujya ku mudugudu turagenda n'abandi bantu twari kumwe ubwo tuvuyeyo noneho dukomeze twibuke twiyubaka Emile. Yego niyo gahunda. Reka tubwire abantu bacitse ku icumu cyangwa se abarokotse jenoside tubabwire ngo mukomeze kwihangana kandi dukomeze twiyubaka ndetse duharanira yuko amateka mabi yaranze igihugu cyacu atakongera kubaho ukundi. Reka twongere turebere hamwe rero amakuru akomeye cyane hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bwana Alexi, uyu munsi waje kurangwa n'amakuru menshi. Umutwe wa M23 wongeye gushinza ku buryo bukomeye cyane ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo kwica. Hari ibisasu biri kugenda biraswa mu bice bigiye bitandukanye. Hari ibisasu berutse kuraswa n'umutwe wa M23 birasirwa n'ubundi mu bice byerekeza muri za Mubambiro ndetse n'ahitwa za hano azamugunga hano mu marembo ya Goma, ahantu hasanzwe hari imbunda zo mu bwoko bwa BM21. Izi mbunda zisanzwe zikunda kwifashishwa mu kurasa M23 mu bice bya Masisi ndetse n'ubundi bice bisanzwe bigenzurwa n'uyu mutwe wa M23. Hanyuma rero nyuma yuko iri huriro ry'ingabo za Kongo dore ko basanzwe banafite ibirindiro bikomeye cyane, nyuma yo kumenya yuko uyu mutwe wa M23 n'ubundi uri kugerageza gusenya ziriya ntwaro dore ko ari intwaro ziremereye cyane, ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo noneho bongeye kumisha urufaya rw'amasasu, bongera gukubita amasasu aremereye cyane ku buryo ubu ngubu abaturage benshi baje gupfa ndetse hari abamaze kumenyekana bagera muri 3. Turaza kurebera hamwe n'umuntu ufite imyaka 48. Yego niko bimeze muri Kongo, abaturage bongeye gupfa ari benshi cyane mu bice bitandukanye wabivuze wabibabwiye. Masisi noneho ukuntu bimeze abaturage bapfuye ari benshi Emile. Bitewe n'ibisasu bakubitanye ubugome FARDC babitera babeshya ngo bashaka gukubita cyangwa kwica M23 ariko n'abaturage babashaka kubica. Kujijisha kwabo barateye bagana muri bya bice bya Masisi, bateye ibisasu baganisha mu ngo z'abaturage. Ni ukuvuga ngo abantu benshi barahunze, abandi bava mu byabo. Ni ukuvuga ngo byari igihe by'intambara, byari ibihe by'amarira, na n'ubu abantu barakiruka nk'abava mu byabo. Ndagira ngo nkubwire hariya Masisi habereye ibara. Emile sinzi nimba nawe bonye iriya foto nge ndikanze ngize ubwoba pe. Nge naje kugenda mbibona ariko kandi naje kugenda mbona amafoto agiye atandukanye ku bantu bakoresha wenda ama Twitter cyangwa se izindi social media zigiye zitandukanye. Hari ikintu cyitwa by'umwihariko amarira menshi kuko biriya bisasu byabo sinzi nimba bajya babona wenda nk'igihe M23 yatanze amatangazo ivuga ati ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo bari kurasa ibitero cyangwa se bombe bihumye. Iki gihe baba bari gukoresha za ntwaro zikomeye cyane by'umwihariko zo mu bwoko bwa BM. Izi ntwaro iki kimwe mu bintu zifite ni intwaro zirasa kure. Bwana Alexi, zirasa kure. Hanyuma nyuma yo kurasa kure ntabwo barasa bazi ngo ibirindiro bya M23 biri hehe, ahubwo bo barasa berekeza ahantu by'umwihariko batekereza ko hagenzurwa na M23. Ntabwo bita ngo hari abaturage cyangwa se ngo hari iki, bohereza ikitwa umuriro w'amasasu ndetse kugeza magingo aya ngaya. Kimwe mu bintu bikomeje kugenda bigaragara n'uburyo noneho zaje izi ntwaro cyangwa se ibi bisasu baje kurekura byaje kwangiza inzu z'abaturage. Sinzi nimba wenda abantu bajya badukurikira bibona hano muri Kongo ibice byinshi navuga ko bidafitemo iterambere rifatika ku buryo usanga henshi baba mu nzu z'ibiti, ahandi baba mu nzu zigiye zitandukanye ubona zoroheje ndetse kugeza magingo yangaya ku buryo ubona ari ikibazo gikomeye cyane ku buryo igisasu gikubise n'inzu zihita zishya zigakongoka. Ariko kandi abatutsi bongeye gupfa hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nyamara
naje gukurikira bimwe mu biganiro Perezida Paul Kagame yaje kugenda akora cyangwa se yaje gutanga muri gahunda zigendanye no kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ni ukuvuga ngo ukuntu amateka agaragaza nuko FDLR ubwicanyi bwose bukomeje kubera hano ku butaka bwa Kongo, ko kugeza ubu mu Rwanda ubwaho hari impunzi zirenga 100,000. nibyo Urumva? bakomeje kubikorana ubugome Emile, kuko urumva baragiye bajya mu baturage barabishe, baragiye bakubitira ibyo bibombe. Urumva hari ibibombe byatewe Hiroshima na Nagasaki mu gihe cy'intambara y'isi yose, byarakozwe, byagombaga guhagarika intambara y'isi yose. None iriya ntambara urumva yo muri Kongo ni intambara utavuga ngo ishingiye kuki, kuko ni intambara igamije gutsisura ubwoko, yica ubwoko bumwe, bakora jenoside, mbese bitwaje M23 babikorana ubugome. Ndagira ngo nkubwire biriya bintu sinzi ukuntu bizahagarara Emile, wowe ubibona nk'umusesenguzi ubibona ute? Wari ugikomeje ariko nashakaga kuvuga kuri ako kantu kuko kwankuru gushiraga ahantu Emile. Yes, hanyuma ikintu gihari nuko by'umwihariko abantu ikintu baje kwishimira uyu munsi nuko by'umwihariko witwa Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo yarari mu Rwanda kimwe n'abandi bategetsi bagiye batandukanye barimo n'uwitwa Bill Clinton wigeze kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Kagame yaje kujyana ibiganiro na mugenzi we Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo muri Convention Center. Rwose akigera i Kigali yahageze ku mugoroba, hari kuri wa gatandatu tariki 6 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2024. Baje kukuganira by'umwihariko ku bigendanye no kuzahura umubano w'ibihugu byombi, ariko kandi igihari cyo nuko n'ingabo zo muri Afurika y'Epfo cyangwa se dore ko Afurika y'Epfo ari nayo iyoboye SADC kugeza ubu ngubu yohereje ingabo hano muri Kongo. Ibi byose ntekereza ko biraza gutanga umusaruro, kuko ntekereza ko kuba ubwabyo SADC cyangwa se Afurika y'Epfo yabana neza n'u Rwanda mu gihe ingabo zabo ziri gukorana n'iza FDLR ishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, nabyo ntekereza ko bitatanga isura nziza. Wenda reka twifashishe ubutumwa bwaje gushyirwa ahagaragara, cyangwa se ubuyobozi bwa M23 bwaje kubishyira ahagaragara. By'umwihariko baje kugenda basobanura byinshi cyane bigiye bitandukanye ku mfu cyangwa se ku bisasu biremereye cyane byaje kugenda bigabwa, ariko kandi ngewe naje kwakira amafoto ndetse n'amavideo agiye atandukanye y'imboni zacu ndetse n'abataramakuru bacu basanzwe bakorera hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, hano muri teritwari ya Masisi, by'umwihariko hafi na centre ya Sake. Ngira ngo abantu barabizi neza yuko by'umwihariko umutwe wa M23 n'undi uri mu nkengero mu bice bigiye bitandukanye by'uyu mujyi wa Sake, mu gihe mu Isake ndani n'ubundi ho hasanzwe habarizwamo by'umwihariko abamwe mu basirikare ba SADC, aba FDLR, aba FARDC bose basangiye ibirindiro ndetse na MONUSCO, ndetse kugeza amagingo aya ngaya abandi benshi bashyizwe aho navuze haruguru mu bice bya za Mugunga, za Mubambiro ndetse n'andi yagiye atandukanye ho mu nkengero z'umujyi wa Goma. Impamvu nuko n'ubundi by'umwihariko impamvu ibisasu wenda bita biva hano muri za Mubambiro bikitura muri Sake, nuko n'ubundi hano Sake niho hari umuhanda uhita werekeza mu mujyi wa Goma nyirizina, ku buryo kugeza amagingo aya ngaya n'ubundi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bivugwa, n'ubundi ibisasu bihita byiherekeza mu buryo bworoshye ku buryo bibasha n'ubundi kuba bizabasha kwibasira abantu cyangwa se bikaba bizanabagirira nabi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Nk'iyi foto iri kugenda igaragara ni imwe mu mafoto yakomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga. Uyu ni umwe mu bantu bishe, urabona bari kumwe barabica nabi. Umwe mu bantu igisasu cyaje guturikana, ubona yuko nawe ni umwe mu bantu bakuze. Wenda reka tunabirambure neza nkubwire n'amazina yabo, kuko imboni yacu yabashije kugenda igerageza gutara amakuru neza kugira ngo bayatugezeho natwe tubashe kuyahereza abantu badakurikiye bariyo kandi abikurikirana isaha ku isaha. Yego, kugira ngo rero nyine tubashe kubahereza amakuru atari ivumbi. Ariko kandi ubuyobozi bw'umutwe wa M23 burashinze ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo gutera ibisasu ku baturage, by'umwihariko bigahitana abasivile muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Yego, mwanyihanganira Emile, nkavuga kuri ya foto imbabaje cyane. Ndababaye FARDC bafite ubunyamaswa butse ubwoba. Iriya si intambara barimo barabaga. Urabona abaturage kuntu bameze, urabona imirambo, urabona abantu, urabona kuntu bagaramye, babafashe n'abantu bakuze babishe nabi. Birababaje, biteye agahinda. Nge nababwira ngo iruhuko ridashira bari abantu. Emile, twakomeza tukabaha amakuru. Yes, ni ibisasu rero byaje kuraswa n'ingabo zirimo
iz'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zizwi nka FARDC, ingabo z'u Burundi, abawazalendo, FDLR, abacanshuro ndetse na SADC, aho babitiye n'ubundi mu mihana y'abaturage baturiye lokalité ya Mushaki. Aha Mushaki sinzi nimba abantu bahibuka, aha ku Mushaki by'umwihariko hari hasanzwe hari ibirindiro bikomeye cyane by'abarundi, ariko M23 yaje kugenda ihafata za Mugunga ku musozi wa Muremure, za Mbuhi ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye za Mweso, hose M23 yabashije kuba yahigarurira. Ariko kandi by'umwihariko ibi bisasu noneho byo biza birombereje cyangwa se bagereranya cyangwa bagapimiranya ahasanzwe bagenzurwa na M23 batitaye ngo aha ni ku birindiro bya M23. Ibi bisasu rero biri kuza bikica abaturage, by'umwihariko ibisasu noneho byaje kuraswa byaje guhitana abaturage bagera kuri batatu, nkuko amakuru akomeza kugenda abigaragaza. By'umwihariko ni n'ibintu byaje gutangazwa n'umuvugizi wa M23 mu bya politike bwana Lawrence Kanyuka ahamya ko ibi bisasu rero byatewe mu baturage baturiye Mushaki, kandi ko n'ubundi byaje kuraswa n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nkuko abivuga rero, avuga ko hapfuye uwitwa by'umwihariko Ntamukunzi Rutete, akaba ari mwene Rutete. Harimo kandi bamenya w'imyaka 48 y'amavuko. Ngira ngo iyi foto y'abantu bakomeje kugenda banayibona rwose, ushaka kunyandikira nanjye nkayiguhereza kuko bamaze kwingezaho. Uyu yarasanzwe n'ubundi atuye ahitwa Mushununu ya mbere, kuko hari na Mushununu ya kabiri ku bantu bazi muri bino bice bya Mushaki, muri lokalité ya Mushaki n'undi mwana muto. Uyu muvugizi wa M23 yakomeje avuga ko by'umwihariko M23 ihagarariye by'umwihariko imiryango mpuzamahanga ndetse n'imbere mu gihugu guhamya ubwicanyi bukorwa n'igisirikare cy'ubutegetsi bw'Kinshasa. Bityo ubu butegetsi bukaba bukomeje kugenda buceceka. Yasoje avuga ko by'umwihariko muri ibi bihe M23 ifite by'umwihariko gahunda cyangwa se ifite gukoresha ingufu izo arizo zose mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba basuza cyangwa se bafata icyemezo. Ngira ngo ubundi basanzwe bafite gahunda igira iti tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo abantu bari kugerageza undi gufata kuturasaho kugira gute, turagerageza kubafata, turagerageza kubambura izi ntwaro. Ibi kandi bibaye mu gihe hari amakuru ahari yavuga yuko umujyi wa Goma waba uri mu kaga, umujyi wa Goma waba ugeramiwe, umujyi wa Goma waba uri kugeragezwa waba uri mu minsi ya nyuma yo gufatwa, kuko kugeza amagingo aya ngaya ubu harimo umukwabo udasanzwe wo kugerageza gushaka umuntu wari wese uvuga ikinyarwanda ngo bamwice, bamufunge, bamugirira nabi, nyuma yuko bamenye yuko amakuru ahari avuga yuko n'ubundi umutwe wa M23 wafite gahunda yo gufata uyu mujyi wa Goma. Oya, nibyo M23 yashatse kuba yawufata mbere y'igihe, cyane ko batangaje ko bafite ubushobozi bwo kuwufata. Nibwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye bahirahira bagenda gake, bavuga ko bagaragaza batanga linye ko bashobora kuba bajya mu biganiro. M23 nibwo yatangaje ko bishoboka ko ibiganiro bishoboka. Baravuga ati reka tube turetse Emile, reka tube turetse turebe aho baganisha, bashobora kuzana ibintu kuganira kugira igihe bakaganira ku mahoro cyangwa bakaganisha ku mahoro, cyane ko na Kisekedi ubwe yari yapanze gutera u Rwanda ageraho yisubiraho. Nyuma barakomeza, ubona ko nta gahunda bigize cyangwa igitekerezo kizima bagize ngo baganize M23 intambara ikomeze cyangwa se amahoro akomeze. Ni nako M23 bakomeje batangaza ko intambara irashoboka ariko n'amahoro arashoboka. Ati reka tube turetse gufata Goma, turebe ko Kisekedi n'abambari be cyangwa se na FARDC yabo duhanganye baraza tukaganira. Kongo barabyanze. Ni kubw'ibyo M23 bakomeje kwica abaturage, bakomeje kwica abantu nabi. M23 nibarakara igihe n'igihe baragomba kuhita bafata Goma, kandi ntago bagomba gutinzamo. Ni ibintu bari baravuze, bari banabitegereje n'igihe kinini, bategereje icyo bakora. Nyuma yuko bategereje Kisekedi n'abambari be, ndumva umwanzuro muzima cyangwa se igisubizo twazabona mu misiraza no kumva ko Goma yafashwe, cyane ko babivuze Kisekedi natagiye icyo bakorera bazafata Goma. Emile, bamwe mu basirikare rero bo ku ruhande rwa M23 bemeza neza yuko n'ubundi bafite ubushobozi bwo gufata Goma, kuko n'ubundi bamaze kuyizenguruka. Ahubwo ikibazo ni umubare munini w'abaturage. Nabivuze kenshi ko Goma ari umujyi wa gatatu mu mijyi ikomeye cyane hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma ya Kinshasa ifatwa nk'umurwa mukuru w'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hagakurikiraho umujyi wa Lubumbashi,
hakurikiraho umujyi wa Goma. Ariko kandi ngira ngo abantu bibuka inama iherutse guteranira muri bice bya za Kiwanja yarimwe abayobozi ba M23 n'ubundi by'umwihariko Colonel Nangaa yaje gushimangira yuko by'umwihariko yaba bitegura gufata Goma bagafata za Beni, Butembo, Bukavu ndetse na Kinshasa n'ahandi henshi cyane hagiye atandukanye. Icyakora ibingibi n'ubundi birasa naho n'ubundi byaje gukomwa mu nkokora nyuma y'uko umwe mu banyapolitike ba AFC yaje gufatirwa i Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania, aho bamwe batangiye kubihuza no kuba n'ubundi ngo baba Tanzania yaba yihimuye kuri M23 nyuma y'uko hari mwe mu basirikare ngo ba Tanzania baje muri SADC M23 yamaze kuba yafata. Ariko kandi ntabwo twigeze tubona iberekana. Ariko kandi by'umwihariko nyuma y'uko uyu musirikare uyu mujyanama wa Colonel Nangaa yaje gufatirwa i Dar es Salaam muri Tanzania ubwo yaragiye mu nama, by'umwihariko byaje guteza urujijo, aho bivugwa ko yaje gushimangira ko abarimo John Numbi wigeze kuba umuyobozi wa polisi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ngo ari umwe mu batanga ubufasha kuri M23, ndetse n'abarimo Joseph Kabila wigeze kuba umuyobozi by'umwihariko wa Repubulika Demokarasi ya Kongo akaba arimo. Ibi byose ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bituma n'ubuzima bwa Joseph Kabila bushobora kujya mu kaga isaha iyo ari yo yose, ku buryo aramutse afashwe nawe icya gihano kivuga ku bagambanira ubutegetsi bw'Kinshasa ko bagomba guhita bicwa, nawe gishobora guhita kimugeraho. Urumva yuko ibintu bitoroshye bwana Alexis. Hanyuma ndumva update twari dufite twanazisoreza ngaha buranije, ariko reka tubwire abakunzi bacu ko amakuru yose tugomba kuzajya twakira, tugomba kuzajya tuyabagezaho 5 kuri 5. Tunabashimiye, tubifuriza umugoroba mwiza. Yego, tunabashimira tunabasezeraho, ariko sinagenda ntababwiye ku ifatwa rya Colonel Eric Nkunda wa umuvugizi cyangwa wa muri M23 yari muri staff muri International Fleuve Congo. Eric Nangaa yarafashwe afatwa nabi na n'ubu ari mu munyururu. Baracyari muri gahunda yo gufata abandi ba M23 ariko ikomeje kubatsa igitoto. Ndagira ngo mbabwire ntago byoroshye, intambara zikomeje kubududacya, amahoro yabaye agaterera nzamba hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu gace k'iburasirazuba.